Kia ora, nau mai hoki mai ki Kupu o te Wā. Ko tēnei te wiki tua waru o Bubble Life. E rua ngā kupu kē, māku e whakamohio i tēnei wiki. Ko tā tātou kupu tuatahi mo tēnei wiki, pai āhua. Pai āhua. Break that down. Pā e āhua. Anō. Pā e āhua. Pai āhua. Instagram. Pai āhua. Tā tātou kupu tuarua mo tēnei wiki, akomanga. A-ko-ma-ngā. Akomanga. A-ko-ma-ngā. Akomanga. Classroom. Akomanga. Nō reira, koena a tātou kupu mo tēnei wiki. Those are our words for this week. Check out the links in week 8 of Bubble Life for extra learning resources. Look out for the e-learning platform that I have created and put all the resources for all the words that we've learned throughout Kupu o te Wā. You will find all the videos and extra help and even a little bit more. Nō reira, kia kaha ki te aku i tō tātou reo, nohora mai, kia ora.